Storytime Part 2. Impilo yaqhubeka imemetheka phakathi kukababa, odadewabo nomama. Kungezwana ngendlela edabukisayo. Ngase ngibabuza mina ngenye imini ubaba labo dadewabo bebuthene nje, umama engekho. Ngababuza ukuthi kungani kunempi ebuhlungu kangaka phakathi kwabo. Bahleka laba bantu, bahleka baze bashayana izandla. Ngamangala ukuthi kuyini okuhlekisayo khona kunyanyisa kangaka. Ngababuza futhi ngathi, kuyini ninempi enkulu kangaka nomama? Bathi, thina uyakwazi esakwenza. Uyihlo lo ubeshaywa ngunyoko izikhathi eziningi. Ngakho-ke we teamed up thina as girls ukuthi sisize umzala wethu. Ngakho sambetha unyoko sindawonye, sambetha ngendlela ebuhlungu la ewazi wathotshwa. Bamthoba ngendlela umzala wethu ohlala ethotshwa ngayo, eshaywe ngunyoko. So lokho unyoko azange akuthathe very well. Ngakho wasungula isu lokuthi asilande one by one, wasishaya ukuthi singaphinde sisondele phansi kwakhe. Ngakho-ke kusuka lapho azange siphinde sihluphane naye thina, kodwa yena lokhu ekwatele lezo senzo zethu esasenza ukuthi sisize umzala wethu ukuthi ambethe naye akambone ethotshwa. Hawu, yiyo lento eliyibangayo bese lifaka thina sizingane phakathi kwempi yenu. Hhayi-ke azange ngihambe kahle lento mina, ngoba kwakunokuzondana okukhulu lapha ekhaya. Ngangicabanga ukuthi kunento emangalisayo laba bantu abaxabana ngayo, kanti yinto esosile. Hhayi-ke ngahle ngazikhipha mina phakathi kwempi le. Ungayingeni impi ongayazi, buza ukuthi kubangwani, andubana nawe uzothatha isikhali ungene kule mpi ufane nami nje.